Mono ngojoke journée ya leo inu journée ya kaulindwa ya ukayari wa Komori watikie credit wa wanawe bwana wahimihula baho himihula mkaure mana makombora journée ta inu ya leo eba ibirina mradi wa hapo ndani ngamjo rengai fursa ya dhahabu inu nishukurie wa Komori mapatriot mawatwani ya wahensi inu auka embwana riwana san ujamaha 45 wonsi pia wahisawandisoelewa imesaji ni Mfaransa rija yabo renge maha mengo mitsan nomweja ngarsinina radar msherehi wa istiklal ya kisiasa rairenga karjarenga istiklal ya ankiba karjarenga istiklal ya diplomasi karjarenga istiklal ya mali bimana istiklal financier karja renga istiklal ya hema wasulian hauka ngamunao ya ukaya Mfaransa hardi babo hanjia endi hapanga le shirika la telma ka ulo mzazi wa halo free ajoka ya free wao ni Myahudi Mfaransa ni munyilo ikao wakaunjia banu ili wachiwanyonye uwa Komoro wakaundura iveha harma mfumo unu ngalavima nimferesheni hauka mbwana kaisinyangu nimferesheni huka usukwale wenu kamja kubali watia sekreti harma ushahidin lonu abaha Mohamed Baraka ushahidin lonu abaha usukwale wenu le shirika la Komoro Telecom kaljaparo hundana na charge an kaljaparo recharge wa kredi hamado usukwale wenu yonesa ya ukaya kweli ema watwania wa hensi inu wajua haulani mzungu haulani le shirika la mzungu lilio banunsi juu ya bola vimari rifereshe ezamana mhu wa he le shirika la Komoro Telecom Dr. Mwalimu Ali Amir Mwalimu kweli weide Mwalimu Remi weide Mwalimu ya ritoa wasinaye ilmu lelo karja joshindali wa Suliban haukaya imavamana wa hele shirika la Komoro Telecom wa hele wa yaukaya ngela rimuo wabate tambur ili le shirika hatu recharge ze kredi recharge ze connexion ili le shirika la hatu likedono shirika ikaya olibahara wana siwisili na majana mane wa 40 nomwecha 2441 agent warumishi hao kaulodo shirika la consultant ebanu ushahidi ulionokana helurungo mngono ama banutel mando warumo wandu wafanye kampanye na singar jona hata mbala maitoka yoncio katel mando waruma wandu shawandu wahezale jokangwa kozao na wajuhe washitaki telma waone haki hao ya urishitaki ya ukangaru wakasa ndabo lila waudu wazundao mana akawa waudu wafanya complicité daona yemzungu ili wajebanu wajiwarira bese mali zilio banu wajoenda zao telma umahaziuzi ili wa 28 Fevrier wajoenda zao rawanzara kwa janza wajoenda zao embahindu wajoka uri hati zayo hundi dese pilon bahibu ameti mwamoko wanupa balaweda zao au wanu ila platform ngarjo hirenga rirumi harbe Komoro Telecom ngarjo renga se piloniza hao 2028 hauka kwa na urwa wema juma ya la garjo shilade shendu shijo uribaki hakuna amba ngoremwe concurrence ya he communication kariti harma concurrence ngari wanao ne Mfaransa kana ujua yari zili liye hata harma bahari ya hatu yari tiniye fitina ranzi 2012 bameti yambe ukaya hari serikali ya Komori daula ya Komori kaitina droit ya ulowanfi khobarini ranzi 2012 hata na lelo rirema carton rouge ya ukaharie Komori kaitina droit ya ulowanfi ne karilo wanfi harbe bahari ya hatu wodo umoja wa Ulaya rijoke complicité ya umoja wa Ulaya waifanyabo wodo mzungu Mfaransa yafanya yisu ngaromba wa Mwenyezi Mungu 2029 Mwenyezi Mungu ya jane mwana msuani msubuti rijali ja aliswali himtashiwa ngarizomba ya udua Mwenyezi Mungu ya jaliye ye mwana ikaungu joka usaula nezi yake mwana watwania hauka bien sûr
wajoka uruma yezi ya 2029 uenda mwana ngujola wa harma de siwa nanzuani siba hingujola wa harma partini ya CRC yarina renge abiwarenge tena CRC jordi babo irenge tena bamedi consulta unjabo hima ulindie ka eke tartibu nda yini de opposition da yinu eke opposition da yinu gamhula hiyo na sina boza nguda mtume ye CRC joruma banu hata illa mala nihaya gejouru mabanu hata illa malani haya nyesi mguna jali Rais Azali raisi kandida wa haya joka humsauza yakende masiwa yanu 2029 kuendelea hiyo yake ye mwana mwa watwania ujoshekeza ali swali himtashiwa rihimeri jeriwane ne mzungu oi bwa Komori mfaransa oi weido adui wa hele taifa la Komori haridungu mahajana na mengo mitano harikolonize haridungu hata na istiklali ya upepo effectivement banunga adui na Bank Central inge na banki za hehunu ze projet hena bahanu do wazungu no wazungu ebanu wa Komori Raili karjarenga Bank Central ya hatu Raili karjarenga Bank Central ya hatu bame iwaze nsinu kagedo shida ipuengayo nsinu keno parodo shida ipuengayo Raili rejaka na Bank Central ya hatu rare jakaritowa mzungu oi rimtowa rimbambaza je Burkina Faso je Niger je Mali buyambabaza unishliu nganzo wana mawatwania ikaongwa jo jitole abotaki wambe Holambe c'est assez de jouer au cowboy Holambe mfaransa nedesa ikabas nzia ya ubira ikangaranzo masiwa yana ya vuke bo amedi ikangaranzao wana wa ensinu ibasa ule Raili mfaransa ngebam Raili mfaransa wingebam naridiwaze nogo za development banu azali hatia ensi harmabundo bo amedi usuze jeu de l'océan Indien mfaransa ngo hariabo gusino mpira wa hae banu mfaransa ngusino mpira wa hae ili arirejese dingoni na ngono enamna azali hatia bundu ranzie gymnase ya Mitsucho ranzie handa wandawa ya Seleana Mwanzaza Mbwanira Mwanzaza Jumbe ranzie Corniche ranzie Golden Tulip ranzie mabare azali ya yati ya harmanisi ya fanchi yao sinusonti pia mfaransa katujibiwa hakahenda ya kazena nana mfaransa nado enda ya ziyele shirika la malozi la hatuli la lova juu ikao lila ya janilo ikililu halitimis basembu ya kauzia gamma bioni kembu ya zia le shirika la luso heda de mfaransa akawaje wareme wari roma wabaha bado lifanywa yalifanya 600 le shirika la malozi yalifanya ikililu naam sambi haele habarna maji harma ya conference de bailleurs ya Katari kwa mjini Doha miongoni mwa projet za kubaliwa harma mkutano huo le projet ya Hemalozi ila ya jafanyisha kwa juu ya usine de pêche ulishiliu sha hakauroha 2011 sambi ye conference de bailleurs ifanyisha 2008 ulishiliu ya wea jaka urunge dossier ya he projet ya Hemalozi ikiluluvani na Muhammad Ali Swali waudu wafanye projet ya Malozi ya hisa rajoka abahanga sina 4000 emplois 4000 jeunes yani wamfobarini harmale si walanzuani huendele hamaore ujoka uzia shem faransa hauno kaya le shirika lilalo ndo hanza libuliwa lifanye hasi ndo koranjelewa elewa no sena yelewa c'est un travail scientifique bwa medela ifanye amhambio ya ukaya mfaransa akauzia ya tie droit de veto ya hae arma ya Union Européenne ya ukanarire mastilo na rema mstiri wa nkuru risiruhusi wari jweri fanya hazi ya Malozi arma bahari yatu habu ya kahindi shendu shakasha vize wa hindi ranziba la hata na lelo vize wa hindi vize wa dukaya bahari projet hatu ya Malozi isijue ifanya hazi jojua le shirika la hatu la jojua fanya hazi jena bori rire mwa carton rouge na Union Européenne wo hindi ne bahari kejaleve wa hatabaha bana serikali yende tena yende ihadalo tena ukaharinga bwandu wa jeni watoka ujawani kwa se pavio washila hatwe
karifude madepite wa hatu wa usiku wa jana tarehe 13 ya mwezi wa Juin wa kuzuia nchi cha sambibu ya kuzaenzi kama amabioni uka usiku wa jana tarehe 13 ya mwezi wa Juin madepite wa hatu wa hensi wardiba abu wafanya zila sambi yafanya sambi hauzuze passport wakauvotilua usiku wa jana wakomori wadaza karifude ne opposition ya hentinu na mjuhe rishemeze ba opposition washila hanywe wamtuna mana hanyu washila hanywe washemeza o jene heni sawa ndo juha warongwe ngwachore ngwa ye iwamba wa emi tsami ntsuzamba mimi ntsuzamba sisasiru nzamba gojo kaunde ngasebari shawiti mra siasa nimana nkwambi yangu gojo kaunde ngasebari na base kweli uka usiku wa jana tarehe 13 ya mwezi wa Juin wajiri banguzi itendwa ijiro bwa komori enti uziwaje enti uziwa namnaje enti ze beramuza hatu bimana de ze pavillons za enti hatu eberamu ya hatu ihuziwa usukwa jana washila hatu edara kingo irihondo karifude edara kingo irihondo unumswiba edara kingo irihondo wamtumamu namlagarie baizo sambia fanya sheitendwa sambia fanya madepite wa biba bo usukwa jana wende wafanya sheitendwa chaguza enti hatu ihuziwa depite wa serse de madepite wa serse washila hatu ndo karifude wamtumamu enti uziwa usiku wa jana engwanzo akomori wafanya enti uziwa subiri enti uziwa sabia uzi enti harma ze passport ema depute wa enti hatu wende tena wende wa depute wa parti serse ma depute wa enti e avote wa enti wame wala ma depute emana uswenda hivi wala wabe ne serse you parti shangana ba ma député les représentants de la nation emana batuka contre washira hawe kwa watu wazima wa uzienzi na rizia yao